Jadi tuan-tuan, daun tu dengan sebab saya sakit, saya belajar tuan-tuan. Saya nak pergi haji 2005, tak lepas. 2 minggu kami bagi ustaz turunkan gula. Baik. Saya ambil daun pandan. Saya basuh akar dia. Saya rebus, saya minum air dia. Akar daun pandan tu rebus, minum. Dicek-cek semua, okey. Sila pergi Mekah. Tu, daun pandan dia. Allahu Akbar. Tu nama dia Datuk. Takkan ajak batuk senang kau ambil nangka campur dengan garam makan selesai Ustaz. Nangka Ustaz, nangka tu dia beli kat supermarket ke lagi mana? Aku suka racik. Yang lagi bagus, nangka kita di belakang rumah kita tu kita buka dengan tangan kita, dengan telak dia, dengan apa lagi makan. Yang hak depa letak di supermarket tu daripada rasuh apa nak, dah lembek. Ambil tu. Ustaz, kalau tak mau garam, pulangkan racik. Yang saya amal, ambil nangka campur dengan garam makan. Saya ceramah minggu lepas batuk. Siap Ustaz Kazim, makanlah obat batuk. Tak apa lagi saya makan. Saya suruh driver saya hampir cari nangka. Saya makan kan 2 ulang. Tengah hari tu lah. Dengan izin Allah. Ubatnya ada di sekeliling kita.